Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina nje ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawuthi usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke ukuthi-ke uyaqala ungena kulona, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke lemnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi ukube uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizokulethela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke ukuthi ngakuphuzi lezo ndawo wenza njengamanje ukuthi-ke ngabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke la kulethele udaba olushaqisa-ke udaba kamkhulu-ke othrendayo ey'nkundleni zokuxhumana-ke othi-ke waboshelwa icala le-rape engalenzanga-ke. Sekuvele-ke iqiniso-ke laphana-ke waveza-ke umlisi ukuthi akakaze alenze-ke kodwa-ke wangena ngenxa-ke yomndeni, ngenxa yokungazwani komndeni-ke laphana-ke ejele. Leli daba selingenelele ngisho osopolitiki-ke laphana-ke u-Mr Mngcwango we-Action SA-ke laphana-ke uhambe kuqoqa-ke bonke-ke ubufakazi-ke laphana khona uzokwazi ukuthi azame ukumkhipha-ke umkhulu ejele. Kodwa-ke ngalokuthi ngilande kakhulu-ke dlale ividiyo-ke lana-ke ikliphu uzwele wena-ke ukuthi-ke wangena kanjani umkhulu ejele. Mina ngicela lapha masizwile-ke le kliphu ngene ama-comment section uyofosha lakho ukuthi wena ucabangani ngalolu daba-ke lolu bese wenze okulungile nje ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke leli-ke nawe-ke le kliphu le awuyithokozele. Ayikho ividiyo engithinte njengalena. Sengibathe ngiyathula ngibuyela kuyo kufika inyembezi kufika umunyu ngangingekho. Kodwa ngizokhuluma njengomuntu wesifazane, ngizokhuluma njengomama ozele iy'ngane zabafana namantombazane. Kusukela ngo-2009 kuze kube manje 16 years segwetshiwe ubhuti uthi angikwenzanga. Njengoba ngisho futhi ngiliphinde ngithi ngangingekho. Ngwabonile lama-comment ethu ukuthi sisho lokhu nalokhu, kodwa nansi i-comment engenza ukuthi ngize ngikhulume. Uthi uzakwethu lana owakithi lo mbhemu uzalo yinzondo kadadewabo owathi udlwengula ingane yakhe ongumshana after years ingane yalikhuluma iqiniso, ungabi namkhulumeli kubuhlungu. Uthi nabafowabo bangalingenelela lolu daba. Le nto yokuthi uyintombazane uma kuyiyona ephakayo ekhaya bese ithwala ngeqoma iyahlupha. Unofuza uguga kulona ikhehla ungishiya nga2 years. Uthi lo muntu akaze abe nantombi empilweni yakhe, ungumshumayeli weseli, akaze abe nanxala muntu. Kwaba nje ungazwani emndenini kwase kusekuphele kwempilo yakhe. Ekubuhlungu ungabi nalutho ekhaya ngoba ugcina usufaniswa nenja. Ukuba wayesebenza ugugu ngaba kekho la. Nanokuhlala nikwebhana ekhaya nibe navundla esiswini esisodwa kuba nomthelelo omubi. Nikuphi wembokodo? Ngangingekho njengoba ngiyaphinda futhi ngoba ngiyanazi nokwehlulelana niyakwenza. Kodwa sengisho-ke sisi, wena-ke iqiniso uyalazi, nawe mntwana ngiyacabanga usukhulile, iqiniso uyalazi. uNkulunkulu wena kuphi-ke kulesi simo. Amen.